بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شباب بخیر. نرنا راست دست پیکر پشتی هفته کدن. تماشاوان هیجا د مجارن کو مجروجه و نکانت اول امیل سر مثلا ایریشا نصیرت خبر بدن دناف هفته چویدا رجما سیونیست رجما اشغال کرش لنصیرته محلك غزة إيريشك راست كرش 275 إنسان دوية ده هاتن قتل كرن بريجوان زاروكو بيركن بفي أمي دست بي بكن لبالي دنابينا حماسي و كسينكو دنابينا وانده دشنوتين دولتي وك قطاري وك مصري و لآلية سيونيستان جي أمريكا هروها يكي عملتا جي ديسا دوي مسألة ده جارنا بیانات داده مثلا آگربستی د آسته که چوا دایم سروید خوازن خبر بدن لبلی دناو خود جی حکومتا نتانیاهو جهفدو وزیر کیوی جی حکومت وکشیا استفاکر اف جی دنی شاندان دناو خود جی روژه نخوش هنج بوان پیش روژه ویج بوان نبخیر به انشالله ما حفتیات شوی دسر شرکت که آذربایجان ده کو او ترکیه به هفدور اداره دکن شرکت سوقاری کو آلیکاریا سیونیستا دکه یا جبره تکریم خوی تجاری دومینه ما سر به مجاری خبر دابو دورا سر کمر اردوغان و سر کمر آذربایجان ایلهام آلیف هفدو دیتن سروی مسئله غزه جهات یا روجویل گورک ما آگاهیستند عجبا و در حقیقی مسئله ده گاوک بی آویتن نه آویتن سروی هم خوازن خبر بدن مجاره کدن تماشوان هیجاد لأوروپا دوان روجا ده هل بجارتن چه دبن دولتین أوروپا هر دچه زیادتر آوایی که نجات پرست پارتین کو زمان توش زمان نجات زمان لهمبر اسلامی و لهمبر کسین کو ولات وان د دجین و خریبن جدر و هاتنه لهمبر وان او پارتی کو سیاست که نجات پرستی داجون هر دچه جملت زیادتر رای دستینن و وی هلبجارتنا داوی دجی دیسا پارتین نجات پرست درکتنه پیش اوروپا جیکیتی اوروپا هنکی لخواه فتلی و وی مجارد ناف خوده مناقشه دکه ماکرون قرار هلبجارتنه که نو کر پارلمنتوی فسح کر لفرانسای امی بحثا وی مسئله جی بکن و لناف خویی جی سیاستا ترکیه جی اردوانو و سروک CHP özgür özel hevditine ki kirin dawiye jî em ê behsa hin projeyên ku di nav milletê de têne ajotin û projeyên îfsadê ne projeyê ku li hember exlaq û edeba milletê têne ajotin bi destê hin kesên ku di nav milletê de hatine bicih kirin em dixwazin ser vê mijarê jî xeber bidin. Rojnameger Mehmet Baran li stüdyoya mêvanê me ye û xêr hatin ser çavaratin. û nivîskar jî em bêjin. Em bêjin li ji Rihayê jî Lêkolîner Seyfettin Gündüz mêvanê me ye. Birêz Gündüz û xêr hatin ser çavaratin. Xêra xwedê li we be, rehmet dê baviya be, xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Birêz Mehmet Baran yani ev êrîşa Nusayretê êrişeke hovane dîsa bi rastî her roj xwe em êdî hînî van êrişê çeteya Siyonîst bûn lêbelê li wê der li Nusayretê agahiyeke em bêjin hêsîra destê Hemasê de distîne û êrişek wiha dike çar êsîrê destê Hemasê ji wê der derdixe Siyonîst lêbelê wexta diçe jî 275 sivîl li wê der قتل کر سروی ده اون چه خوازم بیشن یعنی 8 ماه زیاده تر چه بو و دنوا 10 هفته یا 3 هفته یا مهکی دا اسیری خوش دستی حماس درخستانه حماس به قداندنه و غزه تخصنا دستی خو به هدف سیونیستا دست به اپراسیونی کر 8 ماه سر در باس بو
هنجی وان بخوا کشت ایسیرا به بمبارانه و 4 کسا و دستی حماس استندن لبلی نزی 40,000 انسان هاتن قتل کرن و تو گوهجنا ده دنیای اون سر و مجارش تخوازمش. بله یعنی کتمها نها او ایریشی هوانه وی سالایی بقدر تشتی که دابون برخو یعنی تشتی که امریکا جد خواست میاج امریکا دگو دستی خو زو بگرن ویشی زو حل بکن که زیده انسان دنیا ملت پیشیار نبوده ایدی تکوژی قدینی تشوات کی تجور در تخیت تدشینی سینای تغازه تبي بن اخت کی تشت کی بکه زوب که یعنی برا عجله چه بباش بوك ملت پیشیار نبه مخالفت زیده جمرا چه نبه و ام بیژن وای چه بو قدیه تدی بترکید و اولدو بیتی ام بیژن چه بو قدیه دنا ما کی دست اشترات چت کی جوان بکه تد قدینی جی بقدینه بله دريجنك امريكا تدي سريع ولي دا فيتشتي دابو برخوجي بروانجي يعني وجوانجي بي شكلي تخواست دي بينم بيراخو امريكا تجاري يعني هفالتيا خو اسرائيل يعني قلت نكريه وبدزيجي نكريه باشكراي قوتيه ازهر دائم بشتا رجمه تروري ما و تشتي كوش دسم تازي بيرا بكم ازي سلاح بدمي ازي برا بدمي ازي معنوي دستك بدمي اددمي كيجي و تدي بايدن بدأ خدقو يعني از يكي سيونيستم يعني ندقو از يهودي ماشي يعني دقو از سيونيستم يعني نجات پرستي يهودي اما دقو يا دفيجا اشكال دفيجا ايدي وكيدن تدي تشكي اوي چه بيجا يعني يا ام بيجن كايدي برا چه بيجا يك او ايدي دياجي يعني وقت دچون اسرائيل تدي بشتا دستخل بشتا نتانياهو دخستن والجعبه علامه اسلامي جدن هرتن قلتن اگر كل فدري ايرو بناوي اسرائيل دولتكي گویا دولتكي تنويا ما يكانو چكرا ما انا چكرا يعني ابجي ددن نشانداني دولتا سيونيست پرچكيج امريكا و تمام حساب كتابيان سر به دولته حساب كتابيان روجاوا يعني علامة إسلامي ودناف دولتي أردا إسلامي دا چه حساب كتابيان هاي قرقولان إسرائيل تدي بدست إسرائيل إجراءات خودكن جبروي مريك عاشق دبي أجر كنت نبيجي ما يعبا كربيا إجا مادام كو هيا جبوكو وهي هيا تدي مساجد ده هيا جبوكو نكبة تشتيج ده سماورة ممكن وتكجي يعني إجا مثلا نسيرات جي إسرائيل بخو نكر يعني أو تدي إسكالا كود قوتن سر آوي تدي يوزن إسكالا دويا تدي جبو قويا آليكاريا خلق فلسطين و تشتي خوارن و خوارن جوارا ببن آليكاريا إنساني جوارا ببن كوريدور أوي بلكي تدي حسابو كتابك وكي دنجي الجور كنت تشتي تاني معرف الجور خد ذكر يعني وان انكيا تدي باسري نهم هلوان آگرد باره کس جگازه در ناکبه نجن نزارو کس ناربه يعني خاني وان آوایی وان نمانه دبن چادر آدانه جور باز ددن ور جور باز ددن ور بله جگازه در ناکبن يعني مرد گوته دی به شیطانی عمری قالوه دارید خوازن که دری کی انسانی که همه بخوازن جگازه در کمن جور ببن ایدی کدا ببن او وجدان خو تنی برا بویژن تدیجن زاروک بیرک برا بویژن وای و ام هاتن هم تخوازن جگازه در این مجوی ناوی آگری درخن او جراكن وان ببن يعني اب اسكالا عجبه جبو تشتي شيت كرن بل مالين هرت نأوى يعني جبو مقصد عسكريه و امريكا اسرائيل اب نسيراتي مثلا نسيراتي تدي نسيرات قامبك يعني قامبي غازي حشت حف قامبكي حشت حف قامب لغازي هنا او قامبي كو انسان جدستي سيونيستا اردو آخا خو وکی دن در فلسطینی دن مجبور معنا ترک کرنه رویانش بر ظلموان و ایدی قیمه خونانی نکو در کون در وای
فلسطینی جی دستی وانج عرض و آخوان نلیه گوت نه هری ما گنده خود جی داهیشت ما شهر خود جی داهیشت بله شونا کو ام هرن مصری ام هرن لبنانی ام هرن اردنی ام هرن یا جوکی عرض کی دنیای دنی اوای غزل برچاوه ما وبسري خونه يعني اسرائيل لشكري اسرائيل تدانينا حاكمنينا دست الحمد لله دست حماس دايا ام جهر الودري هما قجي كجمره هم دور داب من يعني ام دور نكرن جارده خو ابو اخو بوی شکلی هاتنه دور دا کمیسر هل بونه 8 کامپ مزن چه بونه یک جوانا نسیراته ایدی یعنی حال کامپ وی درجی مال برهب دانه مال لسر پشته هبن يعني ملت کو پری پره جیتن عرض آخا فرانینه همه برهب دا خانی و آواییش خورا چه کنه چوا کو تدی وان کامپ چادر چید کن چادر بر چادر دا آباد کن خانی وانی وی دری جوسانه ای کامپا جوسانه تدی آبوری کیوان و پیشروژه کیوان بوی حالیتنه بالکاریا کما ملتا کو نجوارا بشینن بوی شکلی جیانا خود دوام دیگه نسیرات جی کی وسانه اجا کو دگن سرد لجی دیجیا اسیری خود تثبیت کن دو نقطه تثبیت کن اوجی به تثبیت تکنولوژی امریکا کن امریکا بیا چخ دوی یعنی به چه شکلی دویجا اولی تدی امریکا و نتانیاهو بایدن يعني كيفا دبيوانت شو سر هفدو كما وإن نهمها شارحة رهيني خو خلاص كرنا أفيا تدي عسكري باشريكي خاصن بدن نشانداني بالدنيا بدن قبول كرنا واي أم هنا أم أبن أم تكارن تدي بي انلاشماجي أم كارن أسيري خوش دستي وان خلاص بكن خاصن بفي شكلي بفروشن دنياي بلي آلي دن نديتن يعني دسدو حفتو 4 هفته و 5 انسان کشتن جوانا 64 حبیبی سبینه زاروکن 64 هفت و یعنی 57 حبی پیرکن زاروک و پیرکا تجه درخه دیسا جی تشکی یعنی تدی تشکی کست جمارا پرنامینه ایدیل سرویا بزن خودن گوتن که وای ما 4 هفته خلاص کر ای و چکر و دسدو 75 انسان کشتن به تویجن و زاروکا و چکر و 698 انسان بریندار هشت بلکه پیوان قطیان فریان ملیون جبونه پرچه گوشته وان جانوان چونه و اوقاس انسان جی بریندار کر صرف جبوک وان 4 هفته خلاص بکن اوقاس قطی عمدان برچعبی خو دیسا جی 3 هفته رهینه خوشی کشتن یعنی 4 خلاص کردن 3 کشتن بله دفردا تشتكو بلكي ازليش كم تخوازم بقدينه مثلا سيراتي دفردا دي ساجي تبعث كرني كو جوي اسكالي لشكر وهليكوبتر اسرائيل راونا ورنشنا يعني دانينا راونا اسيري خبرنا وجور نقل كرنا يعني وي اسكالاكو بناوي ياردمي واليكاريا وان فقير بلنغاز هات آوا كرني جبو مقصد لشکری بکار آنین یا یک او عاددیاجی جوه داره ترو و قامیون مزن درخستن به ناوه قوای دهندره وان دا معظمه آلیکاریه یاردم خوارنو و خوارنه هنه دور دا لشکری خو ازل حرکت بیرلیا امریکا جی دور دا بوی شکلی برین کرن نوان نسیراته بله که سیفدین از وی پرسه جواب بکم یعنی مثلا کو برز محمد باران آنی اسکلاکو جالی امریکا به هاتیه آوا کرن و کوریدوره که وک آلیکاری انسانی وک خوارن وک جلوبرگ خلقی و در خلقی پریشان را در باسی هندر بکن بوی آرمانجه دوی در هاتیه آوا کرن لی آوایی که وی ریج خوره جبولشکری خواه آجوتن و دوی ری دکتن هندر سری وی ایریشی دا وی شرید کو دست پیکر تمو دای موها جو دنیای را دهات گوتن حماس دبن نخوشخانه دا امبیجن تونل آوا کریه حماس خود پشت نخوشا پشت خستخانه و دور دا دخوازه واندرش خوره قاموفله بکه
وان هر دیا بدن که رکا هف ونی چه بیجن و امریکا سیاسته که چوا داجو یعنی سیاسته وی وکی کو ختمیه دی از بی شری بخدینم جبوم باشتره العالیه که جی سیونیزم هی دستی وی جناوه اوید پیش رو جده تشتکی گاوه که چوا بابیجه. بسم الله الرحمن الرحیم. معلوم دستپیکا طوفان اقصی و حتی سری ماه رمضانی سیونیزم چیکر سیونیزم اول مسلمانه ایل غازه یعنی لباکوری غازه ملت ایوه درا بومبایا بریوان دا باشور یعنی به حضر ایثان رو کشته برای ملت دا رفاحی دا باشور یعنی آلی قبله اموها بیجن دوی نابری ده وقتی که هاتن وی داره رفاحی وی داره برچیبون چه بو معلوم پر ایتان دا کتن جبیچنا شهید کتن وفات کرن امریکا به بالافری خواه به تیاری خواه هنک وک خوارن بستر بارانده اویا وان دیمانا پیشتوی منه ملت امریکا رخنه کرد و جبو چه وان ایتانج برچیان دبرن یعنی حرب دنابریا ظلامه چید به لی جبو چه ایتانی سیویل جبی چینا دکبن دمرن قاشو امریکا جی جبو خاطره که انسانیت خواه بدر نشاندان جبو خاطره که قنجه خواه بدر نشاندان جبو خاطر که مدنیت خواه بدن نشاندان چکر به نسایریتا یعنی نسایریتا بر بحره جیه که گمی که بخونه زیوی بکن اولوی داره کاره بن تشتی خوارونه و خوارونه سو که ناو ملتی فقیر بکن جیه که وها آوا کرد یعنی اموی پیوی اول بیجن جبو خاطر که امی مسئله خوش فیم بکن وکی رحمه خود لی به امام خمینی دکوته دبی امریکا بیوک شیطان در یعنی امریکا شیطانی مزنه بنره امریکا به ناوی قنجی به ناوی آلیکاری چو جبو خاطر کشتی بگیجن بر بحره بر او که انسانا جوی فقیری خزانیت خلاص بکن او اسکرای چیکرن لی امدنرن وقتی که جی سی چاب انسانی پیدا کرن یعنی دیتا امکارن وی بیجن هندک انسان کشتن که نسایت 5 میلیون انسان هبونا اوه بکی میلیون که کشته بونا جبو خاطر که وی چه انسان خلاص بکن یعنی ده مدنیتا امریکا ده مدنیتا امپریالیزم ده انسان کتن نکشی تنه انسان کشتن هیه کشتن انسان با وحشیش دیجه هیه یعنی وقتی که ام دبین 275 انسان هاتن کشتن جوی 64 حوی زاروک بون 57 حوی کرر بون حوی و جوان بو اوانا لبر وان جمارا لبر خوا ناکبن ها نکو اویاش خوا که ماسی دی بینن نکو دبی مدسد پینج حبی کشتوا ما کشت بردوی چی هان نکبن چونکه امریکا وقتی که بریاوی 400 کسر سال بری حاتی آوا کرن جی طرف وان محکومه اوروپا جی طرف وان دزه اوروپا آوا بیه یعنی چقدر انسان ای اوروپا ای نباش هبیه اکو بوله جی دزیه جی قتله جی فحوشه جی خرابی هبیه گیشا جبو خاطر که زیر پیدا بکن چونه امریکا اشغال کرنه و یرلی امریکا معلوم جوان بین قصد داره لی اکچه میان سور وچه لگور دیروکرات بین 3 میلیون انسان کشتنه یعنی امریکا لسر خوینا مظلومه هاتی آوا کرن و او مدنیاتا کل سر خوینه هاتی آوا کرن البته اوی خوینا مظلومه برجینه البته اوی خوینا انسان فقیر برجینه یعنی اموی نابی نحیلی و اوجی البرخوا ناکبن ام البرخوات کبن ام دل چوا انسان او خاصیاتن کشتن و دنیا دنگی خونه کرد براستی او نسایرت مثلا نسایرت بما از دفهم کنه بنرن امریکا جبو 4 حزرامه خوا بکو یعنی خلاص بکه وقت مگوت کشته سیان باتا میلیون که انسان کشتنا اما 275 هم انسان ارچتی هات قداندن لبالي لهلادن امدنيرن عالم اسلامي مدر حطانا في وحفت حضر انسان جسدي وان هاتي ديتن تبك قدري 12 حضر انسان جسدي وان هاتي ديتن جهنم يعني تمسخي تفزو بينجي حضر انسان حالي حاضر دبن بومبايا اسرائيل ده دبن بومبايا امريكا ده دبن بومبايا انجلترا ده وان انسان تن كشتن
و یک دولت اسلامی ناوی مصر ناوی ترکیه ناوی امریکا کدری بمبا کی بسر اسرائیل ده نارجینه بمبا کی تنشی یعنی وقتی که معلوم بریاوی ده دما قانون سلطان سلیمان ده لفرانسا او دانسک آواد که ناوی تانگو امی نافوی بشتغلن او دانسا پیشت و دردخن قانون سلطان سلیمان دبی مبیسی و تشکی وها کریه دبی که از بین وزازی دولتا و سوا خراب کن بنیرن لسر بی پیوا قانون سلطان سلیمان دبی اوروپا 200 سال او لیستک نهات لیستاندن او تشتیهان دبی نهات لیستاندن او قاسی تأثیران مسلمان و شغی لسر کافر هبو لی امنها دنرن تأثیران مسلمان لسر کافر ما لسر تشتکی نمایه تشتکی که می پی پزنی خور بدن که امی جوان هم تشتکن آستنگی او قوت ناو مدن نمایه یعنی اموی چید بیجن چه دمکی خلافتی دنام رابو یکیتیج نام رابو وقتی که یکیتیا مجهب بلا بو خوینام مسلمان ارزان بو وقتی که خوینام مسلمان ارزان بو ارده ما چواکن اشغال کرن واری ما ابن ارداما ایسر ارداما گیش اجماع سندن قیزی ما کره ما کرن وخواه یعنی تشتکی ما اجماع نیشنه و تبی بلعم و کشیقه نها خطن ناو ما ایده دخوازن به اعتقادامه به باوریامه چه بکن بوان بلیزن وانج خراب بکن یعنی اموی بیجن او اپراسیون نصیریتی که هاتیه کرن یعنی هم رورشیا امریکا پیش دنیا دنشاندن هم کم قوتیامه ضعفیامه پیش عالم دنشاندن او حد هلاده امکان لبنره خودش راضی به مثلا کنسیا اولهیه یا یکیتیا ملتا هي بشتي حشت مها هي جارة عولكو لسر آگربستی قراره کی هات قبول کرن 14 اندام وی هنه جوانا 15 اندام هنه 14 جوی قراره اری رایدا ارینی رایدا روسیا رایا خو نه ارینی نه جی لهمبر وی رای کدا چیه مسئله امریکا به تکلیف کریه روسیا دا به اسرائیل دا قبول کردن و جبو که حماس قبول کرد لیجی تکلیف کریه حماس دریا نگرتیه گویی از سر مسئله آگربستی از کارم سر چونو هاتنه بکن لبلی دیسا ایرو درکت خبره اسرائیل دیسا گاف پاش وکشانده دیسا به تکلیفش قبول نکریه دوی تکلیف ده چه هیه اسرائیل شما قبول نکریه یا جی آگاهی داوی چنه رئیس محمد بارا یعنی آگاهی داوی تشتی که تدی امریکا تکلیف دایه کما ملتا قنصیا اولهیه کما ملتا یعنی سر زمان بایدن یا او ورکشیه یا جی نتانیاهو وراتکه چونکی وقتی که او تکلیفا هانه کلد که دویجه دوی اسرائیل دوی نتانیاهو خواست لسر خواستنا اسرائیل ام وی تکلیفی ددن قومسیون اولهیه کما ملتا یعنی افتش تکلیف بدلی وانه بدلی وانه وان تکلیف کریه افجی ددن نشاندانه زاتن تدی معلومه ویج جبری حتی آنا نه ایرو تنیه وی هفته 5 ساله افشرو پفچونو اف نحقی و اف ظلمال سر ملت فلسطین و کش طرف ظالم اسرائیل و سیونیست بردوام دکه هر تم وقتی که لید حتی امکان دستی ویدایه دوام دکه و تسینوره کی نازناکه وقتی که کتنگاسیش امریکا را دو آجور بدم خلاص بکن آجا امریکا تکه دوره ایجاد وجد بسه ایدی الهب ناخن ایدی کامل والهب بینن تدی ویا جبری حتی آنا وی علاقه ویو امریکا به همراهیه دیسا جی و تکلیف نتانیاهو لبایدن تکه وجه بسه ایدی یعنی فناکم من جوی yani جوی çamure خلاص که از کتمی yani kanım derkevim çünkü aboriyet devleti İsrail ber qadandine abori nemaya yani ekonomi aman avik او حسابو kitabı xutkin 67 milyar dolar maliyeta ve harbi luan çebiye
و يعني إيدي جي حربي جنيبة ووكي دني إيدي قوشت جاني هب بخون هاتنا حالكي وسا جبروي دبي يعني وقتك كت يعني ناخذ بفي حالي جي خلاص يعني بقدا تدي أنا بفي حالي بقدا حماس سركفتي بدستي حماس درتي وحماس دور داد منه تدي حسابه وني أمريكا بهفرا نقول جرام غزة درخن جرام ناوي حم ناوي ويساني وي بقدين يعني وأنا ناوي جاب قدين بهم غزة ولكن غزة يجي ولا ناكن نهم هذا شكريات شكي دسيواندتني يعني نا دخوازم بقداجي دخوازن نقداجي يعني دناواوي تشتي دمانه إدي جارنا دنهرن كوي نقدين أوي بقدن بايدن را قوتن حيران ما خلصك بايدن جي لقور تلابيوان هات دي دبيجن أشماي أولي آية كمين آدي يمين آسو يمين ونتف بخواستك إسرائيل نتنياهو چرچوه دانه که و دان کمیسیون اولهیه کما ملتا بوی رنگیش طلب جوان هات بله امریکا جی کو تدیوه طلبه داوه دریج بری ویجی بری کو امریکا و طلبه بده یعنی طلبه آگربستی بده کمیسیون اولهیه جبری ویجی طلب هاتن جبری ویجی هنک دولتا دان وی طلب دان کمیسیونی بله امریکا و تذكر ملتی قبول کرده امریکا قبول نکرده جا أنا امریکا بدست خو آنی جبلکو بدست خو آنی تدی 15 حب اندامه وی درینه 14 حبیبی دبی اری قبول کنه چونکی چما جبل امریکانیه تمامه روسيا جي موجبوك مخالفتي امريكا بك يعني تدي رنگ خبلي نكو تدي از يعني قبولناكم كو غرا هون سرغازي شرخ دوام بكن طلب روسيا ناو طلب روسيا جبلك او امريكا دي هافن يعني مخالفتي امريكا بك يدي بفي رنگ قبول كر بشتي قبول كرن حماس جي جو تدي هنك بلكي دبنيفان شرطا دا هنكي بنجهي كو امنا خوازن جهانا بلي جبو سلامتيا ملتي خو و تدي في شرع جران كل سر ملتي مرابة ام باش ليدن هيرن و ام قبول دكن كو ام تدي السري خبردن ام رونين ام بنيوي تجابكن حماسي في بياناتي دا نتنياهو نهرت كو حماسي جواي بيانات يعني قبول كر نهرت كو بفي شكل تقدا بفي شكل حرب قدا دي سنة نتنياهو وإسرائيل قد بهاري دي سنة قدن إجا جاردن تدي جو ناس قبولناكم بشتي چاره سيريش دستي حماسي درخستن دویم دیسا رنگی وان گوهری یعنی هم حکومت وان وزیره کی استفاده کرد هم اوقاتن تنگاسیه هاتن بر آگربستیه لی چار کسی کجوی در خلاص کردن جبوان بو وکی اوکی یعنی خواه سرکفتی قبول کردن جوی در وگریان گلو یعنی اجوی پشتیوین او جوان تسلی کی چه بو خواستن که تسلیه بدن دنیای تفجی یعنی تدیوای ام سرت کردن یعنی اگر که حماس اسیری مهنه دجی ام بی رنگی رو پرچه امی بی هوایی خلاص بکن یعنی ولو جبو 4 حوام 75 حو انسانی واجی بکوجن ام شی 275 حو ام بی رنگی ام خلاص بکن امیده کی دان خوشی خواستن بدن دنیای جی پیکی خوش بون خواستن بدن ملت خوشی بله همن د پشت ویادا روش کی درود پی ویادا جاردن اپراسیون کی بی رنگی کرن جاردن کرن او گویا تدی جراد و ازل بیرتک او بیرلیکاوانا کو تدی جبو وانتشتا جبو کو اسیرا خلاص بکن رهینا خلاص بکن ایتما وی تشدیدتنه او بیرلیکاوانا کو چوکو گویا یعنی هر رهینا خلاص بکن وانا تبدا سی حماسه چون تماما کشتن و یک حقیقی نانین نهرتن كنا آواهی کی ده حماس دوان کمین کی دانی بود بله یعنی نهرتن کو نوسانه یعنی بلکی دبرده کول داری وان کت اما اوجی نه بخاینتی یعنی نه به اصاب میرانی
بلي إدني قو صراحة نين يعني بله. لما نهم هذا ومشار حبا خلاص تكن أبيا يعني مسألة كي لشكريجي تدي مسألة كي كبسر كتنينة يعني بله بله كيكسي فدين د حكومتان نتنياهو دا ام بيجن بهفدو كتنكي دركت ام في دفينن هيدي وزيرێکی وی حکوومەتە قبینا شەڕ vekişiya îstîfa xwe da û got li hember zafereke me serkeftineke me Netanyahu asteng e yanî ew bi xwe zafera me ya jî serkeftina me didesteknandin ji xwe me hin tebliheviyê wan qebûl dikir ya jî li gor xeberê ku dihatin di nav xwe de jî wiha bi hev diketine lê eviya derket rastê û rûyê wanî bi vî şeklî jî derket li gor we wê di pêşerojê de ev li ser vekişandina wan li ser mesela agirbestî tesîrekê bike yan na wê cîwî bêdagirtin wê wiha Netanyahu şerê xwe bidomîne. Yani ji bo xatir ku ev herbahan biqede hewceyê herba di navan de geş bibe. Herba di navan de geş nebe ew bi hev nekevin ev herbahan naqede. Ji bo çi? Çünkü heta niha herba ku Netanyahu dajo li ser xwîna mazlûmê bi rayê me ê Filîstîn devam dike. Yani 37,000 insana tê kuştin hema wan e. Li çi demê wana ku bi hev bikevin bêjin vay zarokê me tê kuştin و تشتكي بتري ناخن إيدي ويتشي بقدينن وبهاف بكفن بيبيه فب ناخن سريه ودو وجوان بصدا إيثان بيكشتن ويش أغيج بو خاطر جنجشا ناخوا كين بكن أويش بكن أف حربها بدن قداندن يعني جبو خاطر أو حزني وخا بدن يعني بيجي أم سركتن بس سركتن كير ما حربكي بدسخص ما ام پیشتر چون جبو خاطر که ویچه بجن دستوان ده یک ارگومان اکتنهی یا دویا حتی نها به استخبارات و به چکی کچه کرنه بوان بالافره کچه کرنه پی پزنه خود دان مجن دنبی خوبه به استخبارات و کدنه به پی پزنه خود دان و پی علامه دنیای دترساندن دفروتن وان یعنی به دست بیجی پر برجوانیه که مزن به دست خستن منفعته که مزن به دست خستن نها دنیا گش ما حیدی اب قبا حسن که تو فیداوی تنهیه که اب انسان فلسطین دسته وانا چک تنه سلاح تنهیه یعنی ابیجن تابع جایتا بکبرا اب قبا حسن جهب فلشاندن و ایسایل تبلی هب کرن بنرن بیانات یحیی سینوار بید بجه دبی حتی نها ev silahı ku melhem ber İsrail dayê istemal kirin cesedî siseye, cesedî pênce, cesedî hefte yani dibe me pir tiştê wê hindik me pê sirifan diye. Pê ew silahê mezin dibe me veşart diye. Yani alema dünyayê vê dibe Filîstîn, Hamas, İslami Cihad heta niha silahê destê wan de cesedî hê siseya xerç kirine. Gelo cesedî çil pêncî xerç kirine İsrail çawa bibe. Yani alama dünyayı ve dibine. Cibo xatir ki ve dibine İsrail'i cibo xatir ki alem ev tiştê han ji bîr va bike, alem ev tiştê han hinda bike, çi dike? Qatiyamê hê betir mezin dike. Bêtir zarokat kuşu, bêtir pîrekat kuşu, bêtir bajar dişelehîne. Yani wextê ku em dinhêrin herba İsrail ne ji bo xatirê ki bi serkeftineyê ji bo xatirê ku hinda bike ew bajêr hinda bike ew întana bikuje yani li gorê wê ku çiqat întana bikuje ew ê qasî nêzî zaferê be lê em dinerin birayê me ê Filîstînê xusûsan İslami Cihad û Hamasî binerin ji serê herbê heta niha em karin bêjin bekî ku biyanîşçê ve em nizanin lê bi qastî yek însanê sivîl ê Siyonîst nekuştine. Yani biyanîşî kuştu ben em nizanin ku bo mavîtî cekî yek rûra kuştu em nizanin xusûsen leşkerê İsraîl dikuje. Xusûsen serleşkerê wan dikuje. Kemîl pêş wan çêdike, li dor wan dicivin, wan dikujin. Yani serkeftin vê havê çêdibe. Her vê havê çêdibe. İda gel
gelê alemê yani mevcut li devleta gel ev herba ku Filistin, İslami Cihad û Hamas li hember İsraîl dike vê herbê han dibînin. Ama İsraîl jî ji bo xatirê ku vê gelê han alîkariya xwe nedin Filistînê, alîkariya xwe nedin Müslümana, çi dikin? Bombayı mezin bi ser Müslüman dibarînin da ku serê yani leşkerê serokê leşkerê devleta çavê wan bitirsînin. Binêrin beriya vê belkî çi ro heye di nav Filistînê bomba davîtin her bombakî tonekî bû. Tonekî însan davîtin, sed însan dikuştin. Eviya pê çavê serokê devleta didirsandin. Vê min em oqasî xwedî qüwetin. Waqtê ku em dikujin jî em tu tiştekî em xwe nadin paş. Yani em zarokka bikujin, pîreka bikujin, ev yên nexemameyî ye. Bi vê armanca wê ku serokê van devletî han bide tirsandin. Çünkü dinere millet yani tabiî ev devleta han ji wan natirsin. İda em bara xwe didin her ku ev herba han dirêj dibe, her ku ev herban dirêj dibe, binêre li Amerîka, li Brezîlya, li Japonya, li Qorê, li van devletî İspanya, van însanın evê dira belkî baweriyan bi Xwedê tune ye, ama ji ber vê qasê ev berxwedana ku Müslüman ku mücahidê İslamê ku cihadê dikin li hember Siyonîsa, li hember emperîsa û sêj bawerat kin tevî vê kêmasiya xwe cehdekî mezin dikin û sekefterekî mezin dikin, hezkirina Müslümana dikeve dilê van gelê han. Paşa çi dibe? Ev gelê han dibin Müslüman. Ku tevî ku dîtin malûm li Arjantin hinek dîmen hatin nîşandan bi hezara însan dikevin sirê ji bo xatir ku eşheda xwe bînin û ku bibin Müslüman. A divir de Amerîka gava xwe paş davîte. Amerîka gava xwe divir de paş davîte. Ku dît gel bi ref dibin Müslüman. Ku dibin Müslüman divir de gava xwe paş davîte. Yani aşîtiya wê, aşîtiya ku Amerîka dixwaze ji ber vê, ji ber van dîmana ye ku naxwazin milletê ev milletê hatî xebandin Müslümana nas bikin, Müslümana hez bikin, o bibin Müslüman ji vê naxwaz yani. Belê mala ava ser vê mijarê min dixwazin tiştekî bêjin. Yani ev dide xuya kirin ku siyaseta Siyonîsta jî xitimiye, siyaseta wan jî hîndî nayê ajotin. Yani siyaseta bir şekilde xitimiye. Ana tedî ev benî Gent cerad vê tedî ew jî wezîrkî ev Kabîna şer. Savaş kabinesi ku cerad dibêjin ew jî endamekî wê derê. Yani bu xwe di nav şer de ye. Di nav şer da ye, wezîr e. Ne wezîrê mesela bêjin aboriyê ya bêjin serê partiyekî ye. Tedî divê Ulusal Birlik Partisi ev serê wê partiyî. Belê yani ev tedî ku îstifa kir yani ne mesela wî ku yani bes îdî mel Filistînîya xist, mel Gazze'ye xist, mewqa zarok kuşt, pîrek kuşt bes yani vicdanê wî vî tiştî qebûl nekir û jê derket îstifa kir ne mesela wî ew e yani. Mesela yani ew jî bi qasî Netanyahu Siyonîst e yani. Belê yani ev nîqaşa di nava wan de çê dibe dibêjin ev uslûba ku em pê diçin yanlış e. Yani ev uslûb mebtenê dihêle. Ev uslûba ku em ana tedî jin û zaroka dikujin ser gazê de diçin li dunyayê yani heta îro devleta İsraîl ku me ava kiriye heta îro bi qasî ku ana me di nav dunyayê de bi tenê hiştiye me heta ana tiştekî wisa nedîtiye. Ev yê yanlış e Netanyahu dibêje em vê polîtika xwe degiş bikin. Netanyahu dibê na em ê bi vî rengî dewam bikin. Yani di vî warî de li hev nakin. Ne ku yani tedî besê îdî me Filistîniya kuştiye jî me Gazeliya kuşt. Yani besê bira millet îdî me ew neke. Yani pêşa rojê da cardin ku wextê dunya me qebûl neke em ê cardin rûyê erdê belawelayî bibin yani. Yani derdê wan ew yani çend dewleta deriyê xwe li Siyonîsta girt wan deport kir yani ji bo ku derkevin derbayê. Derkevin û neçin dewletê wan filan. Li hinek ciya êrîş wan hatine kirin wek hinek zanîngehê Amerîka
اف جدی دا خویا کرن کو ج دنیای تین تجرید کرن ج عالی خلق آزاد خلق کو حرن خلق کو نه مسلمان يعني جابي مسلمانتنا قد يجدان يعني بله مثلا اوقع لاوروبا اف هالبجارتني كو تينا كرن نخصم فرنسا دركت بيش اف بارتي نجات پرست هم لهمبر کسی کو بونه ملتجی چونه و در یا وقت خبات کار چونه لوی در بجیبونه نجوانن یا جی نه درنگی واندانه یا جی لهمبر مسلمانا زمانه کی وانی توج هیه اوان پارتی هر دچه جملت زیادتر رایدستینن اوروپا bu kır ve dişel korwa. بله yani evci politika devleti vane tedi Fransa'yı Macron yani o girişme xuya kukir o parlamentoyu belakir. Yani ev mesela van partiye Nijat Perest ku dikevin peş evci politika devleti vane. Politika devleti van. لسروان کسی کش در ودا چونه دولت وان تدی و دولت اروپا به کسی کش در ودا چون سرپیانه بله یعنی حقیقتا بوان ول سرپیانه در زمانی که بینن بیرا خود تدی پشتی حرب جهانی آدویمین لآلمانیا انسان نماون زلام نماون تدی پر işçiye ku جدار چون پروانش ترکیه جی چون تدی اوانی امجوانات و آلمانجی چون و درش خورش خلینو و ایوانات چی کردن وانا دولت آوان آوا کردن دولت آوان در خصن سرپیا یعنی کسی کو یعنی جوارا بشخلن دولت آوان پیا بهلن کارو ایشی وام بکن ای حکومتی بکن ای دولتی بکن تنبون نماون هف قلان دبون هف قلان دبون جانا الهف كومبونه او شخ بحربي هف قلان دبون انا اجاب احلاق سزي كسيوان نمايا حقيقة باحلاق سزي دولتي اوروباي خيرك دوان دا نمايا يعني كسي يعني زاروك مالباتي وان زاروك شيناكن زاروك يوانتنن ونازوجن هبردانی وان پرن هبردانی وان پرن نازوجن زاروك ايكو زوجن زاروك شيناكن ويعني خدا حفظه مرف جواب که دولت اسلامی نخواستم ترکیه بلاکی مزنم سری ترکیه و نخواستم ترکیه او مثلا لگبته کو اینده ایدیش بنیده تدی ایدی yani او که فترات انسان دگشکن yani شخو زاروک نما شخو مالبات نما شخو زوجاندن نما ایدی فترات انسان دگشکن yani bu خدا را حربکن yani کتنا حاله کی وساج بلاکو کتنا حاله کی وسا گلجکا پیشروجا دولت اروپایی yani نخواستم اداره کردن دولت وان بالسر شخصی yani کسی جوی دولتی کسی جوی ارقی جوی yani ve ulusi kes namine yani ki dimine yani deminin ne kunaminin belet heravan ne yani karın devlet daxil servan idare bakın yani jberwi politika hükümeti wan tedi بتعبيرات تركي كود في دشلايجي تم اوان كسي كوش دربا هاتنا بنيارتي نافجن كو تدي هاتنا جمرا كارو ايشات كن بنيارتي بسرواندا چون قانون بنيارتي لهمبر وان در خصن اي كود چون بهشيوان گرتن و بفي رنگي بفي هواي دوام كر و سال بسال هدي ناملات دجو يعني لفرنسا سرنخماندن لمكتبه قدخه يساخه جامي يساخن بريجيا دنگ آزانش خویا ساخل همبر جیانا مسلمانه به جیانا الگوری باوریا خو کدکن yani Türkiye'de avabuna Cumhuriyeti peyda çödükür Fransa anha want ki yani vedkere le Müslüman. Fransa tenenine Almanya jusat ke devleti Avrupa'yı tavsiye. Fransa fazla dert ki. Bale yani icet edi evvel bijartın tenimiz Fransa ni bu evvel bijartın dedi yakbune devleti Avrupa yani Avrupa Birliği kucerad bejin evji parlamento kavan heye bu ve parlamentoyu هالبجارتن تمام دولتات كن او دولتي كتدي اندامي قرولو شوانن يعني او هالبجارتن تمام دولت افتشتر كن بله پیشی لدولتي اوروبا يكو البجارتن تيكرن باشي جا parlamentoya yekiti Avrupa
آباد کن. بله یعنی اوج بو آواکرنا یکیتی اروپا جی او پارلمانتو اویجی دور ده جی به نتیجه درکتیه اج بلکو پولیتیکا اروپا تمام به تبی هب به هور رونشنه و به عقل تماما بیتشتیاتیه اولی هدی او تشتکو به قانون و به او کاپشی ویگرتنه و ملت خو به برگوی وان خصنا حتی انا آنی نیدی ملتی لویالیت شه. بله. جوان آبر دسته دخیمه هی که سیف الدین اون سروی مجاری گوتنه خو بیشن د پشتین آبر میدیسا دورا گوتنه بدنوه ل دوله اروپی کو پارتین وها زمانی آن توش و لهمبر اسلام لهمبر مسلمان یا جن بیشن و لهمبر کسین بیانیه خریبیه کجدر و هاتنه وان پارتیا کو در تین پیش سیاست اکوانی چوا دده خویا کرن. هم وی بیشن اوروپا بریا وی 110 سال بری حرب جهانی یا اول دست بکر لسر نجات پرستی دست بکر. یعنی سلوکی حکومتی وان گیش نجات پرست بون خو لسر انسان دگرتن سر انسان دین دگرتن یعنی دگوتن ام جوه چیترن. حربا دیمین جی معلوم یک سلوکی دولت یک موسولینی بو یک آدولف هیتلر بو و ایدنی جی چرچیل تو دنری گیش نجات پرستن جبو خاطر که نجات پرست بون خو هم قومی خو لسه قومی دنی مزن دراندن مزن قبول کرن و حربا خو لسر وینا بکرن وقتی که ام دنیرن اب حربا جهانی اول آدودویا بکی ندید 100 میلیون انسان هاتن کشتن و گلک باجر جی هاتن هلوشاندن. نه اوروپا دبی گلو ام هاتن ساسا خطا خویا بری. یعنی اوی دیسا وان انسان نجات پرست ورن ببن ترکی حکومتا و دیسا او سیاستا هان باجون و دیسا بیجن ام ایدن چیترن و دیسا جبو خاطر که ای کشخا کم دبینن بوم بسروانه ببارین وان کجین وان تونه بکن جوی ترسن. و دبی اتفاقا بلا ببه. چونکی حتی نه اتفاقیا خواه محافظه کرنه قوتا وان چه بیه. لیواتی یک خوش ایدن شهت ببینه. یکیش خواه ایدن مستر ببینه دو ارته اتفاق نبینه. وقتی که دو ارته اتفاق تنبه قوت تنبه. وقتی که قوت تنبه او وید بشن. بنره 27 دولت بجاتن شکر جبو پارلمانتی اوروپا 727 وکیل دانشاندان جوان 720 حبی نخرد مثلا 111 حب نجات پرستن یعنی نجات پرستی وقت پیش تبرنه دبیک اویا دزدن نشاندان البجاتنک دن چه ببه 4 سال 5 سال شونده اوی هجمارا وانا اوی ببه 300 400 معلوم ایرو لفرانسا نجات پرست پر پیش تشونه و هاتی خیال کرن وی پیرکا هان اوی به بکی جمهور باشخانه‌ای و وی بینن وقتی که سری فتنه کوان 100 سال بری او کتبون ناوی او دوی امید ساته که ناو فتنه هان ناوی دو بندی هان او وی میت سا خوی ناو دو برجینن ام هاتن سر پیوا که محمد باران ایده او وی بین دبی وقتی که حب دست بی بکه وی کی شونام حربی بکه یعنی وی کی حربی بکه خورتی و نمانه که دشونا وان ده حربی مزن بکن که به 10 میلیون انسان اما بیجن تکم حربی و سنگاه بکن و اما بیجن جنگی بکن انسان باجر فتح بکن او خورتی وان تننده جبو چه؟ چونکه سیاست که وها آجوتنه مالباتی نهشتنه میرانتی نهشتنه انسانتی نهشتنه یعنی انسانی وان تو ده پرسی که تجربه ولاتی خواه جبو آخا خواه تو چی دکی دنگی خواه نکن اما یک دیدن دبی وان انسان جا افریقا هاتنه دبن شریکی آبوریامه دبن شریکی اکونومیامه دبن دنگی خواه بلند یعنی دنگ بلندهای وان جوی شریکاتیا آبوریه نکو جبو خاطر که عرضی خواه جوالاتی خواه حض دکن نجبو ویها یعنی وادانه بن دمان آبریات تستکی مثلا دلیوان ده خودتا اتفاقان انشالله براب انشالله. Hevdîtina Erdoğan û Özel xeber bidin serokê CHP Özgür Özel û Erdoğan hevdîtinekê kirin. Demek ki nêz de Özgür Özel li navenda AK Partiye
Erdoğan ziyaret kiribu وەک یادەی زیارەت تێ قبولکردن ئەڤژێ پشتی 18 ساڵە جارە ئەولێک و ئەردوغان دچە ناوەندا CHP û lê der Özgür Özel ziyaret dike serokê CHP çend mijar derketin pêş mesela iktisadî ekonomiyê mesela kuştuna Sinan Ateş û wekî vê çend li gor ku ji aliyê CHP ve beyanat hate kirin em wiha hûrgiliyê meselê pir zêde nakevne lêbelê ji bo siyasetê ev tê çimanê yanî çend mehberê di pêvajoya hilbijartinê de serokê partiya wekîlê wan em bêjin kesên ku dertêne pêş li hemberî hev zimanekî tûj û erê siyaset e yanî elbet ew ê ji milletê rayî bixwazin lêbelê dem dem ku heqaret li hev tê kirin tehkîr dikin hevdû û millet jî ew xwe hevdû dikeve bi rastî lêbelê aniha piştî hilbijartin heta 4 sala tune çûn hatina di serokê partiyê ku herî zêde ray distînin ji milletê hûn çawa dixwayînin ji bo normalbûna siyasetê ku dibêjin normalleşme Belê yani eger ku vê tabloyê bidin berdewamkirin tiştekî baş e yani tiştê ku çavê milletê jî dixwest bibîne meriv lê digeriya ev bû yani tedî ew partiyê ku xwe ji bo dewletê îdara dewletê hikûmetê xwekirine pêş û diçin rayê însana ji wan taleb dikin ji bo îdarekirina vî memleketê wan însana vê dewletê ji serê ewilî de heta ana gerek giranîkî bi vî rengî bi wan re hebiye yani meriv bizaniviye ku way ew kesê ku rayedarin yani aqilmendin jî aynî dedê rayedar siyasetê tenê nakin aqilmendin jî yani wextê ku mesela bû menfaeta însan û xelqê wan dewleta wan û hilbijartin piştî ku qediya li paş ma yani wek însanê yani ku deng hera wan olgun rûniştî bi donanim way dengê wan jî tişe hevdû way li hev jî gudarî dikin way bi ser hev de jî tişin way rûbirû bi hevdû jî dibînin yani bi çavên neyartiye hetanî hilbijartinkî dinê bi ser hev da kî way li wî ve ku dinê zêde ji çavê milletê de bixîne û zêde bi ser de here heqaret bike û tiştê neweyî lê bike û filan û bêvan yani siyaseta Tirkiye wisa mehîn kiriye yani heta ana jî wisa bûye yani ev tiştê ku CHP ev serî çend sala dikin bi vî rengî dike heta hilbijartinkî diqede heta yeka dinê ev şer dewam dike û hero ser hev da tişin û îro îdî hûn dikarin vî îşî bikin dev jê berdin deynin em car din hilbijartinkî pêşwex da bikin û filan û yani wisa mehîn kirine heta ana jî em jî wisa hîn bûne ev zimanekî cuda ye yani kêfa meriv jî tîne tedî CHP ve jî wextê ku rast bike rast e yani ji rastî re meriv navêje nayê dîtin yani ku tedî min serê ewilî got ku dewamayî were ya jî tedî menfaeta partiya xwe di vî tiştî di vê siyaseta nû da dibîne û belkî çavberî rayê hinkî kesimê din dave ya jî wan jî pêşeroja xwe di çûyîna AK Parti û Birêz Erdogan da dibînin way îdî way ew diçin piştî ku diçin qene di çûyîna wan de em tiştekî qazançî destê xwe bixin yani ev siyaset jî dibe û miheqeq ev siyaset îla tê heye belê ev siyaset jî tê hebe ev zimanê nerm û bi ser hev de çûyîn û hatin û ji bo memleket û însanê xwe tiştekî qenc û baş ku heve bikin û serî bidin ber serî û bi hev re mijûl bibin û li hev gudarî bikin ji bo menfaetê însan meriv ji wî re jî kêfa meriv tê belê tiştê ku em lê divîn îcraatê ku ana derketine piştî ku Özgür Özel Birêz Erdogan re têkilî kir çûn hev dîtin tedî dûra Birêz Erdogan çû CHP
مرکز جهپی هفدیتنا خلول إجراء بردوام کرن إجراءات أولي أو إنساني كو 28 سباتي لهمبر مسلمان متدين أو كسي كو لبر مكتبة سرنخماندي نكارون مكتبة خوب خوينن وواج مكتبة وان دور كرن آويتن ويعني أو توفانا كو ب 28 سباتي بسر ملت مسلمان دا آنين وسر ويا بمحكمة بقرار محكمة محكوم بون كتن حفصة طلبه كاوي يك جيجي كوان باشاي كود حفصة دانه بسبب في سوجي حفصة دانه وانا برده يعني بفي آواي عمري وان مزم عمري وان مزم نخوش بونه سرو كوزير وان عفو يعني وان عفوك يعني هر تدي جرك شوي شبه برابه بل تدي السر مسألة 28 سبات محكوم بونه بله إدي يعني بردانا بانكستا چند رو پشتی هفدیتنا özel و اردوغان بو جبروی مجو ساخوند تمام قامویی و ساخوند اردو özel جي طالب کریه و ویجی وان عفو کریه در خستیه بردفکی جهپی بخو وی تشتی ifade کرد ویجه ایکو او تشتی کو مفهوم خبر دایه تشتی صومت کو هات دیتنی یک اوه یک اوه بردفکی جهپی بخو ویا ifade کرد ویجه یک اوه کو اوجی تدی چهار حف جنرالا هات وان بردان جانا کم نابه آنجی بیشی چهار جنرال هاتن بردانه بسبب تشتی خریب جی اوه او جنرالی کو بسبب عمری وان پیش و چوبو و نخوش بون پیو خود درکتن با آوایی کی کو صحت وان جیه بیانات جیدان یعنی وکو پوشمانی کی جتن از سروان بله ام چما بیاد بیشن لورا نخوشی کو ده حفصادا به آلیکاریا کسین در دور خو جیانا خود کارم دو بینن یعنی دائما لسر لوینا خو لسر جی خو رازان دینه سبب نخوشینه او جنه هاتن عفو کرن دمک دریجن گران و نکارن و راپوروان جی هنن نکارن احتیاجی خو تامین بکن او هیت حبسه لازم للدربه بین تداوی بله او اوانات حبسه دانه مثلا اردوغان وانا يعني بفيتكيه خو بر ندايه يعني اي وسجي هنا يا دي ازوجي بيجم اد دي كو تشتي كو طلبه özgür özel ku kirbu yek jiji او مساله كو سينان ateş مسلاوي تدي او تشتكي سروكي درنكا ülkücü ku dibêjin yani سروكي بري سروكي بري که هات کشتنی و تدی نوان و مهپه دا سخنتی تخویا کرن یا جی مهپه خودی تیله نکری یک اید دیا نخواست که پر ده چاپمنی دا گندمی يعني وهاتي وخندن قاتل سنان آتش بمهپه را التصاقاوی هیه تکلیاوی هیه هن کسین دنا مهپه دا جی ناوی مسئله دا ناو دین خویا کرن جبروی ده راجست خاموية ده بله تشتكي كو تدي زلال و نيبو يعني تشتكي زلال و نيبو و في طالب جي لكريه قلت يا غازي بيركا سنان آتش بكا براوره برا درده خوب ده خوب بيجا تبي زاروكي فلان افجي صومت او ديسا بردفكي جهبي تينزمان افجي صومت تدي برز اردوغان غازی پیرکاوی کر و سبیه وزاروکی وی کر و هفدیده افتشکی باش بو yani az dvin باشه tabii بله yani السر خواستنا özgür özel بله yani ev Vanga ve Erdoğan peşve avet mesela Sinan Ateş mesela ki hukukiye elbet lebeled ser hevditina Erdoğan u kek seyfedin ev fırsaj boğel ser mesela Erdoğan özgür özel yani alakalı çiben baş benizanın lebele medyaya çapemeniye basını liser MHP'ci pır sekini yani Devlet Bahçeli ve hevditini nexwestiye Erdoğan vakti ku hevditine ke wahab ke geloje
دستور خواستی نستندیه جه مساعده خواستی نستندیه او جی در تدوی سرو کمار جبل کهن مسئله هبن دکاره به هر کسی را خبر بده یعنی اف جی خویاد که آخ پارتی و مهپد هفته چونه یعنی پیشروژه ده اویش بو آخ پارتی مگلک جارا ویاگو او نپرس کریک به او قب مهپی را سیاسته که وقت خیزا مهپی داجو یعنی سروکمار اردوغان به سروکی پارتی که دن را که هفدیتنه که بکه چه دستورا بحثلی بهیه چه امبیجن علاقوی بهیه جبو خاطر سیاسته که اردوغان نها داجو ام فهم بکن ام هرن سر پیوا وزیر امریکا ایدر به یکم دبی شریک امریکا تنه منفعت امریکایه برجواندی امریکایه ایرو ام دنرن اردوغان شریکی ویتنه yani em vê baştan bibin. Erdoğan ji bo menfaata xwe, ji bo berjevandiya xwe binik kesayeta re, binik partiya re carna rê dimeşine. Hecekî. Yani ji bo siyaseti ev tiştekî bê qebûl kirin ya min newsa yani. Ama yani tê qebûl kirin ama Erdoğan siyaseta Amerîka daşo. Yani heyta ku işî bi devlet baxşelê hebe ew ê pê rê bajo. Pêşkî işî pê qediya اره پیش ایشی پی قدیا ایده اوه به جهپی ری باجو ایشی پی قدیا یعنی جبو خاطر که شیپیا ببینه به سیاست آفه بکیره برجواندیا وی هبه اوه ری پی بمشینه یعنی ام وی بدامن ایده جبو چه özel خواسته که به پیرکا سینه آتش را بشتغله و وان جنرال برده ام به تربیه مجاره جی معلوم سینان آتش وقت سیمگکیه حتی نها لسروی هات گرتن هرتم چه demek که سینان آتش پیرکاوی او اردوغان هودو ببینن و اوه عدالت بیجی اف ترساهان دبه سببا تالیا مهپی yani MHP ve dibine demek ki Sinan Ateş ev meselavi bele kolin be ajotun benevi kaççı çebiye ki emirdaya ki biriye ki aniye van tiştiyan be persin ev je devet bakşeli bigre hatta ejir ve yek biyek suçlar bebin o ve tekan hapse o ve partiyan jevde bevakşinin malum beriya ve Erdoğan به مرال اخشنر جی هفدیتنک به هفکر یعنی وقتی که اردوغان هندره مهپی وارا بکه جی آریدنه جی و سرکیوان جی آواز که چه دکی یعنی اردوغان وکیل مهپی تشکیل مهپی وقت به خودی نهیله اما محاطبه خواه هنده که یعنی محاطبه وی ای کیه محاطبه وی دوت بخشه دیه دسته devlet bahçeli karşıdaki deste meral akşana kuvvet dedi. Yani deverde emve bejin MHP kuberi lecem Erdoğan da şoguli yevmiya xwe roje sed hafda disende ve naha MHP bi ser navê meral akşana bi şogule ve bi hafte hadarî bi şogule. Yani ve kemtir bi şogule. Ji bo çi? Çünkü îdî Erdoğan ki masiya wan ifşa kir وان اوکی ده کم قوت خسته یاد دویا به جهپه روی چه ایشی بکه و چه تکیری بکه یعنی وی جهپه گلو ببا شریکه حکومت یان اردوغان دخواده جهپه سس بکه yani ev ciheye yani herkes de be gelo ev şiriki be bıkın nekin birasi az şiriki beter az de bem Erdoğan dukada CHP nerim beke çünkü ilo Erdoğan ve çavel xwadinere dibe az ilo Amerika Rusya Çin az van devata az bim hev dixum yani dibe siyaseta muqakure dibe dibe CHP li bertesimin yani dibe ayak bakı yani dibe ketiyen avdige men yani nalek riyaq meşin ji bo xatir ku CHP neke ver navnege Erdoğan vak ji bo xatir ku Erdoğan gavê xwe bi rahatî bi aramî bi avîje çi dike vak wan nerim dike yani ilo çarxab genarelê ku emrê wan ser heştê salî êdî fêda wan ji wan tune nexweşin ne nexweşin sembolîk olarak hatin berdan
وەک قەنجێکی بوان کرد یعنی ئەڤیا چییە ئەو دبێن ژەست یعنی وەک وای بچکی بوە کرد هەژی ئیدی ji pir tişe dengê xwe nekin hîn pir dengê xwe ew ku nekin yani pir di pêş me nexin û li me nebin asê yani asê ya van însanê dibe ku çar hev general hatin berdan yani bi rastî fikrem ew e ku wana nehatibû girtin wana ciyekî taybet ne wek nexweş hebsane wek adayekî wek navgirekî mezin ciyekî rihetiya xwe de em ê wek orduya vêkî de li wê de ji xwe rûniştî bûn li pêş qamara li pêş medyayê veşartî bûn van însan kêfa xwe dinerîn nek em bêjin wek girtîgehê di nav çar dêwara de û hewara ve tişkî wiha ez bawer nakim van însan ku ketime vê derê ez vê bêjim hew pêştin ku tekin pêş qamerê wayê îşte me ve berda hûn jî kêfa xwe bigerin yani ev kê dan wan yani du tişta bêjim yek ez bawer nakim ku van hatibû girtin a duya berdana wan ku way min qîmet da CHP êdî CHP tu jî nav negê me negere ez kevim gavê xwe rahetî bajim ez vê difikirim erê wextê me hindik ma bi rastî 4-5 deqê me ma meseleke me dic jî heye em dixwazin serê xeber bidin wiha bi kurtahî her du mêvanê me jî wek di 3 deqa serê xeber bidin carna bi destê şaredariya belediya carna bi destê walîtiya carna bi destê hin saziyên sivîl saziyên civakî hin projetên ajotin di nav milletê de irf û adetê li dij irf û adetê milletê projeyên ku millet pê asîmîle dibe pê xera dibe pê kevneşopiyê xwe û hin tiştê ku di jiyana xwe de dane rûniştandin çi alî baweriyê çi ji dê û bava ku dîtine ji kal û pîra dîtine dixwazim vana xera bikin yek şey jî li Amedê me vêya dît ser navê dansekî di parkekê de park ku ciyê temamê milletê tên li wê der bi malbatî bi zarokê xwe bi keçikê xwe li wê der rûdinên lê belê ev xwepêşandanê wek dans û wek tiştê wiha li pêş milletê wek normal didine nîşandan û cilûbergê ser wan jî ne li gor irf û adetê vî milletê bîr û baweriya vî milletê têne ajotin kek Seyfeddîn li ser van projeyan û çi dixwazin bêjin yanî ji kê dertêne fînansekirin mexsedeke wanî çawa heye wa bi berfirehî em li ser meselê binêrin ne mesela Amedê tenê jî li gelek çiya veya tê rastkirin ser navê festîvala ser navê konsera ser navê wek hunermendî ev dîmenên wiha xwepêşandanên wiha kerem kin kêkê Fatîh beriya vê belkî deh roj heye li Urfayê ez Urfayê bêjim li ser navê Rêya Çandê Kültür Yolî konser hatin derxistin her roja konserekî ev kî çêkir ev ya Vezaretê Çandê çêkir Kültür Bakanı çêkir yani ev dansa ku li Diyarbekir hal dîstin belkî 1000 qetê wê bêtir fewş di nav de heye em vê bêjin mêga çêkir yani yek a doya dîsa em Urfayê qal bikin sala berê yani belkî 18 meh wan bîyêne biye jî bi navê grûpekî Taqûm anîtin Urfay û vekî anîte ev ya şaredariya Urfanîte şaredariya AK Partiye û qaş û şaredariyê serokê şaredariya AK Partî yekî oldar yani vê navê xwe dernîşandan wê çaxê ji baş tê bîra min li hember wê jî gelek me bername çêkir gelekî dengê milletê derket me bertek nîşanda ez bi xwe di navê heyetê de bûm ez çûm em şeş meriv em çûn cem serokê ê şaredariyê me guheyran yani ev dera welatê pêxemberayê bajarê pêxemberayê ev tiştek hûn vira dikin ne tiştek însaniyê ne tiştekî rêyê ne tiştekî bi gor çanda me ye koka me ye me çê got mêre yani xwedana xizjere yani erê îro ev tiştê ku Diyarbekir tê kirin em rexne dikin lê ez karim vêya bi rehetî bêjim 1000 qatî wî xerabtir li Urfay di nava Urfayê çêbiye li Heranê çêbiye hem li Heranê çêbiye li ber qebra اصحابي مزن چبی یعنی اصحابه کی مزن حران هي لبر قبراوی چکرن اگه اخ پارتی چکر یعنی وقتی که ما پی سی تی رخنه کر ام پی سی تی نه سناوی پارتیا کی تن رخنه بکن نه سناوی تشکیلات گیش ام رخنه بکن و مالesef
حفصالی وانا گش دتسه امپریالیزم دنه امپریالیزم وانا اینفینانسه دکه و وان تربیت دکه بله اما هاوش yani وکی که مگو نه سر ناوی پارتیه کی یا بیشن شارداری کی تفهیم بونه و هاد کن yani وکی که جیه کی تینه فینانسه کرن وکی که لهبدو جی دنیرن همبریا هف جی دکن برانبریا هف جی دکن داوی لآمده لپارقه کی تدنیری کچکو کرک دانسی کو نل گوری اخلاقی ملت نل گوری اخلاقی ادب و اخلاقی ملت مالباطی در رودنین شخوره بیشن پیکنیکا خود کن یا مالباطا خوره رونشتن وقتی که دخوازن در باس بکن تین ناب ملت ده ملت وها بی راحت سز دبه راحت ملت خراد دبه اون سرویش دخوازمش بله تدی اف تشتیکو انا لدیاربکر چه بو اوه کو که سیف الدین جی بحث کرد تنیل دیاربکر نینه و تنیل اورفای جی نینه yani ev projekiye car carna bi destê şaredariyê dikin, car carna bi destê tedî kültür turizmê dikin, her carê bi destê oluşmekî bi şeklekî wan derdixin û teşhîr dikin û mesrefê wan digirin serxwe finanse dikin û wan berî derva didin. Belê tedî divê derê de em binêrin دولتی اروپایی لسر اخلاق سزیا کو جبو لترکیه نخواستم علامه اسلامی ده خصوصی ده جل ترکیه یعنی کل ترکیه تدیب کاربینن لوی داره شاخ داماری ویجی بله علامه اسلامی بدن yani سال به سال مه به مه به شکلی که وصل سرید سکنن yani ام ایرو خزیلیا خب دوتینن yani حالکی وسا چه دبه yani keşkaj seri derdixin dev bavê xwe gedarî nakin yani tilwan dinêrî yani tilwan dinêrî divê lîbas li ser wan tinin cil li ser wan tinin yani ew qas ehlaqsizî bela bûye û her ro bela dibe hê dilê wan rehet nabe belê tedî min got dewletê Avrupa û tevî Amerîka yani di vî warî de ehlaq di nav wan de nemaye yani qediyane جبر کو قدیانه خوازن حوالش خورا چکن نخوازم عالم اسلامی اگر کو د عالم اسلامی دا اب انسانی کو اسرار دکشین و مبتلای عراقین و عقلی وان میجیه وان تدی سری وان دشن اگر کدنا عالم اسلامی نخواستم دنوا ترکیه دا بلا نکن اگر وان اخلاق سزیا بلا نکن تدی بقیزیکا و عقلی گنجش سریوان در نخن و وکی دنی تدی بوی هوای علما اسلامی خرا نکن او خرابونه چونه گلجک پیشروش کی جوارا نمایه یعنی پیشروش علما اسلامی سویرو اگر کو بشکل آخو خرا نکن حال خو سویرو حکم الوام بکاوی بله يعني اوام كل بنت هسيرا خو جبروي افيا يعني بزانبون تكرني يعني دياربكر تنيني نبا مالا وابا تماشان هجا يعني دولت قانوني خوي اساسي انا يساي خدا جبو پاراستن و محافظه کردن نسل جبو پاراستن و محافظه کردن اولاد زاروکا کچکا ملت هن امبيجن تدبير دستينه مثلا و خوارنا عراقی لهر دری نسربسته یعنی وکرنا جیکی که عراقی دفروش لهر دری نسربسته یا قمار یا تشتی که فعلی هی جی وردتر تینه کرن لورا اف دنا ملت ده دوی نی امبیجن وقت تشتی که علالاده نورمال بی قبول کرن یا جی ترکیه تشتی که پرخوش هیه ده آواهی و جی گرتی دا کشاندنا چخاره نسربسته مثلا لورا درو دوره خور حسست که درو دوره خو خساره دیده اف خو پیشاندانین و هاجی لگور بیرو باوریا ملته لگور امبیجن کفن شوپی ملته تشتکی کو زراری و بده و جواکامه اسیمیله دبه به شخص زمان چو شخص عرف و عادت دچن هر دچه وک اوروپی وک کمامت کرم کر جلولی باس شی و به هنک عادتین اوروپی دنا ملت مدد خوازم بلا بکن الهمبر و ملت مکو وها دنگی خوشی دردخه ایجاد دنیری
ویال سر ناوی آزادی سر ناوی کی چی بکه جیره سربسته دولت که آزادن اف نه آزادیه لورا قابل که هر کس لگور خواه خطه که آزادی خطه که هر تز جمله سربسته باج و چخه ام چه محتاج قانونانه ام چه محتاج نظامانه ام چه محتاج قانون اساسینه جبر به تشتی که وی الملت خساره و چه وی ملت خراب که وی ملت آسیمیله بکه دولت لازم الهم بروی هن تدبیرین خوابستینه هن خطال بریخه و ملت جی وها به هفدو نکبن بله ام به هفته جهاتن داویا برنامه خو مالا و آوا برز محمد باران و کک سیف الدین گندوس آوا طبعا رجال زیبه امانت خدا بن حتی هفته کدن بمینت خیر و خوشیده